Abona nigo babubuliriye abamenyi be county ya Kisii wesokia ase obonge nabo yokwenyorera echanjo y'uburire bw'inyama chinga kitu uburire ubwanyare kwa bakwenekirwa ase ekerengo kiguru okwana nabaliki bamangana litukuri igoro nigo baganiriye abegenwa babe ase omustari obosio erinde kwenyorera echanjo iyo. Magaye ndwari ya COVID-19 konyara gosoi mensi ya Kenya mwaka wechiri wibere na merongevere serikali yabekire meroberie menge yo gutanga okoranda kwendwari ya COVID-19 eyera monebyombe au konyara gwesoki na konyara gusaba abantu banyare gwesoki na konyara kubetwe sindano yo gutanga ebinyinyi bya COVID-19 no yo mobu abaru be kongeti no rende prison COVID-19 deigoita ndakini ekero twaro chegoita na bete we kongi na timbe tu sindano lakini I've been all throughout ndara betu sindani lakini waone ritukuri arero this is my first time ko betu sindani ya Johnson oyo no mheshimiwa Tony Mageto oyo korigia oborai bwa Kitutu Central Ward rero nabaire no mogoko monene na chirigaiga ase kanisa ya Rebot Church na nche na nyare ko bagingo tongwe sindano ya corona na nde elie korokwe pusta igonga abanyagitari aba bagokorega ase yerengia gati yebyombe au bya beire bigwesoki na muno kubwatana wechi kanisa na chidini au ubona besoki na kwene kibuna ababwatani bechi kanisa kujara bale gwesoki na kobaso mostari omutu gati ya bale bakujara kobetwe sindano ya COVID-19. Ndugu Thomas Odingo, mchungaji kanisa Anglikana, tumeungana hapa na wandugu wetu Waislamu ili kuja kufanya kampeni ya chanjo kwa watu wetu wote mji wa Kisii na vitongoji vyake. Tunawahimiza wale ambao wajapata chanjo, ni nafasi njema wakati huu ili waje wapatiwe chanjo, ni bure. Ugonjwa wa corona umeua wafuasi wetu wengi. Ni kampeni ambao tumeanzisha kwa watu wote wa madhehebu zote ili wao wengi katika sisi wapatikane wamechanjwa, kwa sababu wale ambao hawatapata chanjo watakuwa ni hatari katika jamii na hata ndani ya makanisa, hata ndani ya misikiti watakuja kuambukiza wengine. Na iguke gotanga spara na ranje tigangiche inde nyara konyole booster yane ire andeta singinjo na beire mitinyiri steganiri na netaniri bona kire na ikaya tnyole chanja bantu bonse bagusi wana numo konyole chanjo nero booster nero niko bono barure ogosaba gochese bali sikali bataranyara kubetwe sindano ya COVID-19 konyara gwesoki na goika sensemerange na barabwelinde bebetwe sindano eyera nyare gutanga kuranda kwendwari ya COVID-19. Ukaweza kuja ukaweza kupata ile iwe ni chanjo ya kwanza, ya pili na ile ya booster, itakuwa jambo la muhimu sana. Tugusabira abantu baitu nga besokie na ore baria bande bari kanisa mbe kongina Nyasaye nkogweni ari na ore Nyasaye gakogweni asuru kwirwanira ase karibu sana abagusiba minto bamenyete igaiga Kisii County mwensi mocha gakimo betwe esindani ya corona. Kuripoti rigetaseni kia Ndizi TV kurwa sobugatagati wo muchobo songo Elietaliane Ndemo Steven.